Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa sahbihi Wa atba'ihi wa tabi'ihim Ila yawmiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah ya rinisab kita niyo ha zaman na to ini waktu parsukuan sing guru na to mulia ya nakan Syekh Khairuddin sumagawa waktu ini yari in mga kaguruhan kamuriran sin ini Mahad Ad-Diya amoy in dimihil kato taniyo pagpatumtum sarta pengajian insyaallah yari daig ko ini dapit niya ako patuo i Ustad Haider Abu Bakar in dapit isab ini tuon niya in hambo guru longta dapit palawan niya yung longta hi Ustad Zubair Badari demikian dimihigay sa pengajian katanyo sarta pagpatumtum na muna itukbal ko in muna dahil kanila muna hi Ustad Haider Abu Bakar dimihil pengajian amuin tungod paparkala long niya paglasa hikamumpaatan ay hikamumpaat iban sin amin lawan niya atin niya amin paglasa di magmumpaat. Demikian in hi Ustad Zubair Badari longta in iril kato tanyo pengajian sarta pagpatumtum alamat sin kialasahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nari na kong palukay tukbal ko in guru na to dimihil pengajian waro na ruwain dekan Ustad Haider Abu Bakar wal etokondal padilat to. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamumaasan katutay manghuran ha agama Islam muna rin hakatan tukbal na in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat iman salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam apuas tenditon mga katautay manghuran ha agama Islam ingkatan manusia tiya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wayro undain ha mga manusia amuin kaya sasaksian sin dua mata sin kita niyo bangkaw kumita in kahalan sin hambuk ina maun pa anak niya bang muya un asubuhon maita ya un pakaunun niya maita niya un jagahan sin dum tiplahan niya katas pakaunun niya may na at mahapon mataas sugat magmuhut-muhut inhambuk ina yaun magpakaunsin anak niya bang musay ni asubuhon may tabiyaw ni nahinang niya sambungan niya ka usawab insiya un malasas siya anak niya dabik kaya inhambuk ama
Bang musay ni asubuhon mayta siya naglag sin riziki. Upat pidyo alam liyawag niya insabab haamoy hikahasil niya sin riziki sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupayan niya tun kasuportahan niya ikarihil niya ingkagunahan sin mga ahli pamilya niya. Bangaon mabaya mami motor din ha mga anak niya bihan niya motor. Bangaon mabaya mag-school pa iskulon niya. Bangaon mabaya mga papangadjiun niya. Bangaon mabaya sambil mag-asawa pa asawahon niya. In pangasu may ta'yat tun na hinang muhambuk kaw maas. May ta'mat tun na hinang pa ahli pamilya mo. Insambong nilaw ninyatun sabab yatun na hinang lasa namuk kanila. Dahil mga hak nila kamu iban lasa namuk kanila. Di lang niya kasandalan namin anak namu. Aun hapang daig niya atawakan habagay-bagay niya wayrun kaniya. Sa long niya bang aun kaniya atawakan bang aun habagay niya inkabayaan namu aun disab kaniya. Inyari pagkarungan na kamaasan sing kita niya. Nahabiha unin pa nga subo sa laggu ha mga sila muslimin. Unubaha inkatan paglasa. Paglasa mo hadwa maas mo. Hatay manghud mo. Habagay mo. Hakatan man siya amuin doon hamuin katilibot mo. Unubahain paglasaya un magmumpa at kay mo paadlaw kiyamat da hindi hadun niya labi adlaw kiyamat at tawakan tubtub da hindi hadun niya di siya umabot paadlaw kiyamat. Dan nasabihan amo yan biya na sin aget to nasabot sin sheikh sin kita niyo ini karihil na mo kanyo biyan maniw tiyo amuin do mini pagsawsawan sin kita niyo pangadjian. Amuin paglasa magmumpa at iban sinlawan niya. Ay bima na iban sindi magmumpa at paglasa yun. Dahil ha mga magmumpa at in paglasa hamain na sinhambuk mano siya. Bang in siya undi mukot in paglasa niya ron halam sin pangatayan niya paglasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun paglasa pa mga sila amuin katampat-tampatan. Bukun paglasa amuin pamanga sila amuin kabatu-batuhan. Kakahuy-kahuyan, kabudburan. Inyari dimukut hamanga sila bangsa muslimin. Amuin masih himihinang sin mga amuin kakufuran pa Allah Ta'ala. In sila hangkan sila meon pakahuy 5 sa sila. Angkan sila meon pakabatuhan 5 sa sila. Angkan sila tun na ngayon matun pakabudburan 5 sa sila. Pasawahun ka tu tanin parkala ini sin Allah Ta'ala laung niya ayat niya. Laung niya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Laung niya rin ha mga tumpukan sin manusia dan di hagin lupaan dan di hadunya. Amuin huminang sila hinangan nila Allah Ta'ala limbang niya. Hinangan nila Allah Ta'ala sibu niya. Sibu datun mattu sila pakakuburan mangayo. Mattu pakakahuyan mangayo. Mattu pakabatuhan mangayo. Bukun kain mga parkala ini pagkakitaan na to magkasaksi in 2 mata sin kita niyo inya kakitaan na to yaw naunahan na to. Pila sadya rin ha mga kakaumanan sin mga muslimin. Bang dumatong inwak tulong niya tayti. Atawakan unuong na waktu kumugdan amuin pagtitibaw sin kubur. Maghuruhurin mga sila amuin tao maun pakakubur-kuburan. Makita ka rin kanila magdasin. Makita ka rin kanila magda-Quran. Makita ka rin kanila magda-tubig. Makita ka rin kanila indaginis dahon matun patao amuin halom sin kubur yato.
Sabab mayta amat hindi mo kutalon sa pangatayan nila hika isa na kimahagad sila, hika marwali masa sila hinang nila. Bang mo yaon asubuhon mayta ka magdasin. Nahihutang balong na rin doon hatampat yaon sin kubur hinapok nila. Iapok kulong niya ining hipulan. Bang mo bay asubuhon mayta ka magdakor anong nabasahan ko ba? Magbasa siya tasin kubur. Bang mo asuhon may ta magda amin tubig long niya supaya barong niya kahagut-hagutan halaw. Subhanallah. Hinang wala hialal kato sin agama Islam. Hinang wala syara sin agama Islam. Hinang amin pialayo kita ni sin Allah Ta'ala man sin Rasul niya haparkala ini. Ini bukan syirik asibi. Syirik dakula. Mangayo ka halam sin kubur long atau usah halam sin kubur long nalong mo apo nayarinin apo mo ini may tak mo sabsiyak da sakda sa ukat na siya wala nakatibaw marikay mo sin tahod 5 bayaon amuin sukna ano nayari na nasakit na nando paulian na baysab mangindua akaw kaniya mangayo kaw tabang shifa ubat din kaniya dawa sindi magmumpaat amu paka in ikaw mangayo kanya walau penin ginhawa paran niya bang unin na hinang niya amurat tintubtuban sin amal niya bang unin amuin na hinang niya karayawan amat tintumbas kanya sin Allah Ta'ala pag-uhus mangayo kau kanya walau punin ginhawa paran niya rin niya katabangan ang kanasabot ayat sin Allah Ta'ala wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Lawakan nila Allah Ta'ala itong limbang. Hinangan nila limbang, hinangan nila sibu. Yuhibbunahum kahubbillah. Sambil insila itong lumasa sila amuin hinang nilaun. Sibu atawakan limbang pa Allah Ta'ala. Lumasa sila unin lasa nila, biaksin silasa nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa in mga mu'min pa Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun in mga sila amin kimakaharap pa Allah Ta'ala hakitab sin Allah Ta'ala iban ha rasul niya iban hakatan biyayta sin rasul niya iban ha amin simuno kaniya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin min ba'dih iban kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kimakaharap sila asyaddu hubban lillah. Bang muasubuhun hariin sila limasa wala sila inilimasa mga sila kasanto-santuhan wala sila inilimasa mga kabatu-batuhan hakakahuy-kahuyan hakabudburan wala sila limasa sa pagkainin lasa nila harap pagkain intudjusin lasa nila laung sin Allah Ta'ala asyaddu hubban lillah nakalandu inlasa nila din hakatan makhlukat piapan jadi sin Allah Ta'ala nakalandu inlasa nila ini pa Allah Subhanahu wa Ta'ala din ha mga piapan jari ini ika isa nasabot sin kita niyo lumasain manusia paamin hamin hinang niya sibu atawakan inya umpia pagsibu ni darajat iman sin Allah Ta'ala inya tundi magmumpaat kanina rendiha dunya nabiha adlaw akhir gaman sumud sila pagkakufuran inlawan sila satun amun di magmumpaat amunin magbumpaat ha adlaw kiamat amuin lasahun min Allah Ta'ala labirin hakatan makhlukat piapan jari niya lasahatun magbumpaat manusia dan di hadunya dagpak pada akhirat lumasakaw pa Allah Ta'ala inalamat sin lima sakaw pa Allah Ta'ala asubuhain mga sila nagtahadjud sindong nagbasa sin Quran nagpatindog sin faraid as-salawatul maktubah 5 rakaat atau kan 5 waktu sambahayang nagpatindog sila tun sin 5 waktu sambahayang asubuh habang may ta sila nagpatindog in mga sila duat nagdakwah dan sin Allah Ta'ala asubuh may ta sila tun nagdakwah nanawag tawag pakalima la ilaha illallah
In mga sila nagpasaplag sin nasihat, asubuha may ita sila to nagpasaplag sin nasihat. In naghindu ha ka madrasa-madrasan, asubuha may ita sila to naghindu ha mga madrasa. In mga sila naghafid sin Quran, nagmemorize sin Quran, nagparihara sin Quran, asubuha sila may ita nila memorize sin Quran. Iban in mga sila nagpatindog sin kamarkaz-markazan atawa kan kamahad-mahadan, asubuha may ita sila to nagpatindog sin kamahad-mahadan. Hambuk din sambung nila. Inni uhibbullah. Malasa ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Timanda inlasa nila pa Allah ta'ala, doon kakahinang nila. Iban din ha mga nasa magmumpa at manusia. Inhambuok Muslim suway siya malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suway siya malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayta sabang insya undi malasa hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kantuha inta uyan wala na kompleto, wala na sampurna in pag-iman piyagbaha alam sin pangatayan niya. Hambuk waktu in Umar radhiyallahu an, iban sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-akad-akad sila yan. Gunman in Umar, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan manang magtuin na Mr. rin Umar. Aun kiabtang sin Umar. Laong sin Umar radhiyallahu anhu, yalong na ya Rasulullah, in ako lang niya bunal to din ako, labi tuudlong in lasa ko kay mo ya Rasulullah, hakatan manusia malingkan mo yung ginhawabaran ko. Malasa tuud ako lang niya kay mo, malingkan lang niya, di isab lang niya lumiyo in lasa ko at tun kay mo din ha ginhawabaran ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, di long na ya Umar, la may ta nakaiyan Rasulullah, long niya bukon, long niya wala na sampurna in pag-iman, wala na sampurna in piagbahasa iman, halong sin pangatahan mo ya Umar. Ay nasabihan long sin Umar, namisala siya nagbalik long niya ya Rasulullah, in akulong nebihaun labi nila sa kukay murain hakatan manusia lapay ng ginhawabaran ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, al-an. Bihaun long niya Umar, bihaun ito. Hati niya bihaun niya Umar, nasampurna nin pag-iman. Nasampurna nin pag-iman halong sin jantung. Bukong kahaamuin panagnaan kiabtang niya long niya malasa ako kay mo ya Rasulullah sa longin ginhawabaran ko. Siyambungan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wala na sampurna in pag-iman, doon halam sin pangatayan mo. Namisara ni sabin Umar, long ya Rasulullah, malasa ako kay mo long niya rin hakatan, maklukat lapay ng ginhawabaran ko. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long niya ya Umar, bihaun na tunlong niya na sampurna na kompleto ng pag-iman halam sin pangatayan mo. Ini ayat na may takatutan niwan ha surah Ali Imran. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung na ya Muhammad, baitain mga sila manusia kimakahakad kay mo, bangin kaaunan nila tun para malasa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Na baita o Muhammad, akad kamu kaku, kalasahan kamu sin Allah ta'ala. Akad kamu long niya kaku, kalasahan kamu sin Allah ta'ala. Dihaun asumuhun tayo hambuk pahambuk din katutanin. Biar din paglasa mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biar din intibayhuan sin paglasa pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahin ha mga alamat in ikaw malasa kaw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya
din ha mga hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, o kama qala sallallahu alaihi wasallam, long niya hisiyusyo innamuhi atawakan nagpatindog, atawakan himihinang sin sunnat ko, unin sunnat bukun sa din sunnat piyak bahasa long isang bahayang sunnat 2 rakaat bukun sa imbiyayta sunnat in mga kasunnat-sunnatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito na sunnat 2 rakaat, dito na sunnat sin pagkaon niya, sunnat sin pagsulok niya sin badyo, sunnat sin pag-inom niya sin tubig, sunnat sin pagsulog niya sin tsinelas niya, sunnat sin pagsud niya palom sin masjid, sunnat sin pagguwa niya then halom sin masjid, sunnat sin pag-amin hinangon niya bang siya mag-asawa, sunnat in hinangon kataan kasunnat-sunnatan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang yan na hinang mo iniyan tanda malasa ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang mo asubuhin mga sila duwa in tumpukan din ha mga muslimin. In sila ini nagdaraawa sila malasa sila ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bang mo sila asubuhon mayta kamu malasa iban uning tanda sin in kamu yan malasa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung nila kay mo angkan kami nilong niya malasa sababin siya rasul ika-isa ika-marwa intanda long ni sinlasa namu kanya yari kami nagmaulod, yari kami naghinang singkatan hinang amuin wala makasinang sin mga sila upat sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mang masuhon may ta sila to nagmaulod long niya malasa ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pangasubihaon kay mutay manghud ko agama Islam. Hikaunoy lasa mo yan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Bakar Siddiq. Ikaunuhan illa mo yan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Umar radhiyallahu an. Ikaunuhan illa mo yan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain kan Ali radhiyallahu an. Iban hikaunuhan illa mo yan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain kan Utsman radhiyallahu an. Insambong niya mga katotay manghuran ha agama Islam. Bisan paawon na imbento sin mga sila amuin tumpukan puti. Bisan paawon na imbento sin mga sila milikan. Atawakan uno-uno na rin ha mga na-iktisaf nila din ha mga kapanya-panyapan na imbento nila. Din ha mga kapanya-panyapan hikakita sin pag-iman halam sin pangatayan. Wallahi summa wallahi di lumabi illa sanatu ini pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sin paglasa sin mga sila sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniya. Sa wala sila to nakapaghinang sin parkala ito. Wala sila to naghinang sin mga awin, wala nahinang sin mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bihaun hipagdaawa tamala sa kita Rasul naginang kita simbiha ini. Mga kaumaasan katawtay manghuran na agama Islam. Hindayin ha mga amuin alamat pa ikaw malasa ka pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno-unin dia akan niya agarun mo. Uno-unin piyang langan niya layuan mo. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Uno-uno amuin piyang daakan kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawaan niyo, hinangan niyo, baugbugin niyo. Wa ma nahakum anhu fantahu. Mang uno-uno din ha mga amuin piyang langan niya tun wala niya jari kanyo. Pundungin niyo hinang yan. Layo kang lasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam magmumpa at tendiha dunya. Labi na hadlaw akhirat. Saon sa paglasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kimugdan ha aturan niya inyat tun magkawin sanaan syariha dunya labi hadlaw akhirat. Mayta hadlaw kiamat inya ridaran magkasabot sin mga kaulamaan sin kita niya. In waqtu tun Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin masjid.
hati kubaha amin sabab sin laul niya tun iban sin nagagat na iban sin hapus iban sin karuk niya sa busi masak day Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kaya na naman nakalipat na siya, nakatug na siya. Doon man siya nakatug, limingi in mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya pagkita sin mga sahabat imuuyong in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatugan niya. Doon man in Bilal timindog na nagbang jadi biya nakasayon Rasul sallallahu alaihi wasallam din hakatugan niya. In mga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di sila magparabay sunat din ha mga amin waktu rin ha mga oras nuwabay kanila bang aong kakitaan nila hambok parkalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in asunhun nila magtuy. Long nila ya Rasulullah kita na mo kau hawaktu kau long niya natug nakalila pahindoon imuuyong kau halam sing katukan mo mahita long si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunna tulong niya timurun ka ako in surah Al-Kawthar amuin surah hatik wayruun na humaw ha surah ini inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. In surah ini timurun para Rasul sallallahu alaihi wasallam tiukbalong niya marika ako dihilan ako long niya Kawthar amuin kupung hadlaw kiamat amunin haud al-haud in siya ini malimu pa siya rin hagula in siya ini maputi pa rin hagatas haadlaw kiamat long na intao amuin inkatan umat ko hari palong niya makasud palong sin surga painumun sila rin hatubig ini sa haadlaw kiamat mainu-inu kaw in manu siya din ha mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaunin asarul wudu yaunin asarul wudu hagin hawabaran nila in alamat sin wudu din dun hagin hawabaran nila bat in siya umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa duyun sila tun si malaikat hadlaw kiamat long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha malaikat niya ang mga malaikat long niya kamu mga malaikat long niya tulong niya mga umat ko in mga diyoy na tulong niya mga umat ko ang sinasusalong sin mga malaikat hoon long niya ya Rasulullah inyatun mga umat mo sa long niya di muna kaingatan nang unin makasinang nila hawak to na naikod ka rin hadun niya ay naghinang na sin amin wala mo siyara naghinang sin piyanglangan mo di mo tul sin sara sin agama Islam nagmaksiyat na kayo iban pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasabihan dahil na mga paghinang nilalasan nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam indawa nila sa yatun nakagawa hati sila paglasa piyag bahasa magbumpa at din kanila di hadun niya labi paadlaw akhir. Mga kaumaasan katutay manghuran ha agama Islam ini hati ko baha mataud patun din ha mga amin paglasa magmumpa at hamano siya kami kaniban sindi magmumpa at hamano siya na hati ko baha mamarahin natin kato niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kaluon natun din ha mga dugay waktu kasubatan sing kita ni rin ha mga amuin maudu sing kita ni waktu ni sa mataud patun din na magmumpa at iwan sindi magmumpaan iwan din ha mga nagjato kakitaan sing dua mata sing kita niyo na insyaallah subhanahu wa ta'ala may magumpat yung patuntong marika ko mahulimon ka niyo na nasabihan na rin hambuk gurusin kita niyo Zubair Baddari nasabihan dumog kita niyo insyaallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kamumaasan kataw tay manghuran yan haunan sin kami biyaon manok balik kami sin pagsarang sukul kaniyo sa wabkay na
masing-masing in agama Islam hati niya masing-masing in pagpatumtum piatumtumi hari na kita makapanawag-tawag hagwa ini ni nikmat sa lagu-lagu dirgato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko baha in waktu harum ini waktu bios ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala ando maniu ti waktu bios ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ini suway pagsawisawan sin kita niyo manman na to mausal pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan aun maniu tiyo ikapatumtum sin kami mawutmatun kaniyo hagkadar kagawas-gawasan sin kami sabab kaya na impagpatumtum dahil nga mga paldaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fadakil fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatumtum ko ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab kaya na impagpatumtum yan makamumpaat atawakan makadihil kamumpaatan pa mga sila nag-iiman pa Allah. Dahil nga sabab yan manapit kami kaniyo kaya na maniyo tiyo ikapaabot sin kami harum ini amuin kalagahan sin kita niyo subay ingaton sinin kita hati aunding nga mga kakahinang atawakan aunding nga mga manusia insya aunding doon kanin alamat insya kaya lalasan sa sin Allah ta'ala sabab ingkatan insya aun siya alamat aun alamat sin manusia malasa siya papagkahinya manusia demikian in Allah ta'ala aun alamat yutang niya paipon niya sin insya kaya lalasan sin Allah ta'ala panagnanbiya na sin ayat na sabot sin hambuk-buro sin kita niyo kaya na suratul Imran Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hatiha impanagna aning nga mga alamat sin ipon sin Allah ta'ala amu inkyala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala amu na imagad siya muna papamando sin agama Islam magad siya papamando sin Allah ta'ala magad siya pa papamando sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amu yadto dahil nga mga panagnaan hati inyadto alamat sinin ikaw kialasan sin Allah ta'ala hat sabjay kaw miyagad pa Allah ta'ala miyagad kaw pagkawayan sin Rasulullah miyagad kaw pagkawayaan sin agama Islam inyadto ang buok din nga mga alamat ini ikaw yan din doon kayo mo inulong sin Allah ta'ala fattabi'uni yuhibbukumullah unimpya ngayon sin Allah ta'ala supaya kau kalasahan niya na paagaron sa kita niyo kaniya hauno-uno na India akan kato inyan to hinangon na to hauno-uno na kita niyo liang inyan to layuan sin kita niyo bang unahinang imbiyad to dahil nga sa wabiyad to kalasahan ka mo sin Allah ta'ala hatsad ka umiyagad pa Allah ta'ala kalasahan ko sin Allah ta'ala bang munahinan yung mga biyad to pagkaradyaan. Pag-ubos, din dito, pag-ubos mong hinang, insugpat sin ayat, yaghfir lakum dunubakum, wallahu ghafurur rahim. Iwan ang punon sin Allah ta'ala, impaldusahan niyo, sabab kanin Allah ta'ala, insya, bayin ang punon iwan bayin ulungon. Inya to panagnanding nga mga alamat sinyanding doon kayong inlasa sin Allah ta'ala.
ikarwa din mga alamat sinin ikaw kialasan sin Allah Ta'ala suway magpaon imano siya din mga magpatiwawa papagkahin niya mu'min pangin kaunan niya mu'min in siya magpaon na isa mawawa indahan papagkahin niya mu'min pangin siya nagmamabuka pa Allah Ta'ala magpaon siya din mga tawado mawawa indahan papagkahin niya amo yadto sabab kana in Allah Ta'ala la yuhibbul mustakbirin inna Allah la yuhibbul mustakbirin sabunal to din Allah Ta'ala di kalasahan in mga sila nagtatakabul Allah Ta'ala alamat hati ini atau kialasan kau sin Allah Ta'ala ay bima'na di manjari in manusia magpaon siya rin mga magtatakabul papagkahin niya di manjari manusia magpaon siya matasindahan papagkahin niya di manjari in manusia amuin magpaon siya din mga kalilisuan sintay manghud niya amuon kakita nga nindon kahukawan ikahukaw ka na sintay manghud niya din mga uno-uno na kanian atawakan kataasindahan niya inatuliangan kato sin Allah Ta'ala sabab kana wayroon dito hadto inla sa sin Allah Ta'ala pamanga sila manusia ito uno pa din mga alamat in ikaw kialasan sin Allah iban nakalando in bungsi pamanga sila kuffar mabungsi marugal pamanga sila kuffar pamanga sila amoy pagyanon sin Allah Ta'ala arwain ayat asyidda'u 'alal kuffar nakalando indugal nila pamanga sila kuffar jawab mayroon din sa mapatut pamanga sila mu'min amoy suway nila karugalan in mga sila kuffar so amo yadto imuna muna isud papangatayan si manusia amo magpaon siya din ha mga mahukaw magpaon siya din ha mga marugal pamanga sila kuffar pamanga sila sa to sin Allah Ta'ala uno pa indeng nga mga sifat amuin aun alamat gyutan kay mo sin Allah Ta'ala unin kaunan nila sin mga sila manusia amuin kiaulungan sin Allah Ta'ala imaatuwang sila pa mga satu sin Allah Ta'ala al-jihadu fi sabilillah sa lagu-lagu ibadat bangusin na hina in mag-atuwang imasin satu sin Allah Ta'ala in pangasubo bukon nasadya in mag-atuwang imasin satu sin Allah Ta'ala amo yatim pagtawagong jihad jawab bukon nasadya in pagtawagong jihad amo in umalop ko bulo sinapang sin satu sin Allah Ta'ala iban bukon nasadya in mag-jihad amo in suway ko palian sin sanjata sin satu sin Allah Ta'ala sabab in pag-jihad muna suway pagjiharan sin mga manusia uning pagjiharan nila muna in syaitan amuin bang siya huwas-huwasan sin syaitan inadto kapagangan niya bang siya kawayaan sin syaitan dahon pagkain na tampat karena in tampat yon doon kaniya in tampat kahuhung siya sin Allah biya na siyang pagsyirik, biya na siyang pagmasyat sin uno-uno na indagin is din nga mga kakahinan nga muhin kahuhukawan sin Allah Ta'ala uno-uno na rin nga mga kakahinan inyaon kahuhung siya sin Allah Ta'ala inyadto bang siya tiya abit madto sin syaitan kapagangan niya siya inyadto din nga mga sila lago jihad dangusin na hinan iwan po kung nasadyang mag-jihad hatyad to sambil pa mga ginhawawaran sin manusia so inya kajagahan in siya dahil mga nagjajagasin gin hawawaran niya sabab sa lago jihad bang mo muna ang kanlang si mga sila magbibisara suway muna pagjiharan si mano siya ingin hawawaran niya iban uno pa rin mga sifat si mano siya amunyan dahil doon kanila yung ulong sin Allah Ta'ala wayroon kabugaan nila malayin kanin Allah Ta'ala yung mga ini hambuk na rin ang mga sifat kato sin Allah Ta'ala kaya ba itaalom sin Quran apal man niya suratul Ma'idah ya ayyuhalladhina amanu
may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatun 'alal mu'minin adillatun 'alal mu'minin a'izzatun 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yung mga yadto siya putakain na din nga mga sifat at tawakan sifat inadto amuin kauman kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu mga namamarat saya pa Allah Ta'ala, isyu inday nga mga nagmurtad ding ha agama in karya salin niya doon siya ha agama Islam agama kasubunnalan mahuli binin niya yaon nagbaliktad siya matupa agama kabatilan amo yan tim maksud sin Allah Ta'ala. Pasawpa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum, nadumatong din Allah Ta'ala pa mga kauman in Allah Ta'ala pa kauman amuin kaya lasahan niya serta lima lasakan niya. Iban amuin na sabot kaya ina amuin datungan sin pertawangan sin Allah Ta'ala sinla sa sin Allah Ta'ala amunin nagpaaon sila mababaindahan pa mga pagkain niya mu'min, nagpaaon sila mabungsi pa mga sila kafir ruhama ubaynahum at ini naglalasa sila nagkana sin Allah Ta'ala. Amo yan to mga kamaumaasan sin kami agama Islam. Iwan hambuk paning dito dahil nga mga alamat lasa sin Allah Ta'ala at tawakan ipon sin Allah Ta'ala kaya lasan sin Allah. Amuin nagpaaon siya naglulugto iminang sin kakahinang sunnat ununo na ka sunnat sambahayan sadaka paghaj pagumrah iwan sin inda binis na bawara pa din ha mga kakahinang sunnat duway din ha mga nasabot na to yadto inyadto din ha mga alamat bang mo siya nahinang hati niya ubos mo si mambahayang faldo amo impyardo kay mo sin Allah Ta'ala siunuan mo ng sabsin kakahinang sunnat inyadto din ha mga kasuog mo pa Allah Ta'ala. Wa ma yazalul abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Di masing-masing inipon sin Allah Ta'ala simusuok mantukan niya lawayan ding hakakahinang sunnat laway ding hakakahinang sunnat inhinang sin mga manusia salta bang nila hinang in sunnat amo in sunnat nasabot tagaina sehingga siya lasaw sin Allah Ta'ala perkala sunnat perkala miyakat ko sunnat biya sinasabot sinambok guro sin kita niyo kaya ina doon nakasunat asibi doon nakasunat dakula dahil nga mga nasabot sin kita biya na sin pagsambahayang 2 rakaat sawab arugay hadis lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isiw in nakasambahayang sunnat po asim pardo hangko tag 2 rakaat malingkan insya bangunan sin Allah Ta'ala bay alam sin subha galabyan sin perkala sunnat nabangyat tunahinang sin mga manusia simuok siya din halawayan sin sunnat sehingga siya lasaw sin Allah Ta'ala. Dahil nga mga sifat sin mga manusia amuin kaya uulungan sila sin Allah amuin aun alamat dun kaniya lasa sin Allah Ta'ala. Nagpaaon sila rin ha mga naglalasa liyasahin karena sin Allah Ta'ala. Hatiin paglasa ini bang muhinan i-apply pagin hawawaran mo amuin 5 sa kapatay manghud mo Muslim iulong mo siya karena sin Allah liyasa mo siya karena sin Allah Ta'ala amuin hinang mo mga sila kakahinang sin mga sila nagkaunato sambil sifat sila sin Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Amu yadto biantog sin Allah Ta'ala in umat ini sababkan na yon kanila yung pagkasilasa sin mga sila mu'min maun pa mu'min isyo pa sabihin la saun si mu'min bang bukun yung pagkanya mu'min isyo pa sabihin la saun si mga sila nagtatahajud, si mga sila timitindog, si mga sila nagruruko, si mga sila nagsusujud, si mga sila naglilingkod. Amo intimo tunay sin paldakan sin Allah Ta'ala bang bukun biyakan niya mu'min. Hangkan day nga sawab yan to ruhama ubaynahum nagkakasila sa sila karena sin Allah Ta'ala. Iban day nga mga alamat imanu siya kaya lalasan sin Allah Ta'ala. Nagpaaaw ni mga manusia yato al-mutazawirin. Pag-uwas nila nagkasilasa karena sin Allah. Nagpaaw na isab sila amuin, nagbibisita-bisitahi. Dengan sipak pansipak, dengan sipak bay pansipak bay, dengan sipak kauman pansipak kauman. Sabab kaya na ulong nila, patay manghud nila. Mahal ka yato pa Allah Ta'ala mga kamaumasan ng agama Islam. Ingka kahinang amuin, magpaawang ka rin nga mga magbibisita-bisitay. Patay mangudman si pagkauman, inikawan si pagkauman, amuin ka tuon mo siya sambil kau maglugto doon kanya. Ambok waktu, biya na sinimumungan si malaikat pambok kusong. Amuin na waktu niya bisita, kaya tutiwaw, inambok, tay mangud niyan si pagkauman. Long si malaikat, inni Rasulullah ilaik. Sa munang tulong na ako daak, sin Allah Ta'ala marikay mo. Bi anna Allah Ta'ala ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sa munang tunin Allah Ta'ala, kaya lasan niya kabiasin lasa mo, mohon patay manghud mo. Allahu Akbar. Kaya lasahan, inhambok sambil piarahan siya malaikat sin Allah Ta'ala karena piyawaitaan siya sin in sila yadto kialasan sin Allah Ta'ala sawab sadya sin bisi tamat tutiwaw karena kailo yadto ritintay manghud niya kalagyan niya suway kadtoon. Amo yadto inding nga mga sifat sin mga sila kya ulungan sin Allah Ta'ala. Amo yadto inding nga mga sifat amuin yon doon kanila in alamat lasa sin Allah Ta'ala. Dahil nga mga alamat pa amuin kaya lasan sin Allah Ta'ala amuin magpaaw ni mano siya dahil nga mga magpatitikupo. Iban magpaaw ni mano siya dahil nga mga nagwasihat-wasihat, nagpatutumtum-tumtumya sin kahalan sin gitan. Nagpaaw sila amuin patikupo mawapaindahan bukun amuin mancanggang misan mamanaw-panaw. Bangkaw na lang basimbok to namin pag-ianon mara-maraing kid mo. Amuin sifat sin mga sila tausad lupan amuin mayroon nagkapag-aga mahaaga masinggita ni. Yung mga yadto din nga mga kabayan sin Allah Ta'ala. Hati magpaon ko rin nga mga mawawaindahan. Inyad tombok ko rin nga mga kialasan sin Allah Ta'ala. Amuin, hat sa tsakaw aturon sintay manghud mo. Amuin aw na magkawa niya na doon kay mo kamumpaatan. Sawab sin pagpatiwawa mo kaniya. Siyabot sin Allah Ta'ala. Sifat mga sifat yadto long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal qala hakkat mahabbati lil mutahabbin fi unnal tudlong na inlasaku pa mga sila nagkakasila sa hakal nako wa hakkat mahabbati lil mutazawirin fi iwan bunnal daisab inlasaku pa mga sila amuin nagbibisita-bisita yakal nako.
wa hakkat mahabbati lil mutabazilin ti iban bundal in lasasin Allah Ta'ala pamanga sila amuin nagpaaon mababaindahan nagpapatikupo papagkanya wa hakkat mahabbati lil mutawasilin iban bundal in lasasin Allah Ta'ala pamanga sila amuin nagbawasiyat sin kasabunnalan wal asli innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sambil siapan sin Allah Ta'ala waktu asar sabunnal tuud imma nga manusia law na dun waktu yaun ingkaon na si mga manusia nandihay ni sila naluluhi luhi imma manusia doon bukun sila naluhi sabab sinwayron sila nagkapagdagang hatawo bukun sila naluhi sabab sinwayron naukab in katinda-tindahan sin sila bukun sila naluhi sabab sin wayron nagkapamiyahi yung mga sila magbibiyahe bukun sila naluhi sabab sin wayron nagkapag-business yung mga sila magbi-business sabab na asal karya sa lisim manusia Allah Ta'ala in imyan yung mga manusia luhi doon na waktu yun malingkan hirasyo yung mga wayron na luhi mga manusia amu imbundal impamarat saya nila pa Allah Ta'ala na mamarat saya bundal salta inkaaonan nila nagpaaon sila rin ang mga magpatumtumpya tumtumi singka sa bundalan nagpaaon sila rin ang mga magpatumtumpya tumtumi singka sa bundalan alamat dakula imano siya biya na sinasabot ta hakkat mahabbati lil mutawasilin bundal in lasasin Allah Ta'ala pamanga sila amoy nagpaaw ning ang mga magpatumtumpya tumtumi dahil nga mga hambog alamat dahil nga mga hambog pa alamat paipon sin Allah Ta'ala pamanga manusia sin sila kaya uulungan sin Allah Ta'ala amo imparatungan na sila sin Allah Ta'ala panandas al-ibtila al-imtihan al-masaib amo ini paratong kanila sin Allah Ta'ala inkabubungsihan nila ay amon bukon nila kabayaan sumatukan nila sumagawain kaaunan nila in sila rin ang mga sumabal na sadyabang di matungkan nila inyan sabab ka na inyaon kaya iingatan si mga sila bundal impamarat saya pa Allah Ta'ala inyaon din ang mga panandas na kanila sin Allah Ta'ala dabang sila nagsabar ang mga biyad to dagbos ang mga biyad to dagbos inyan to siyandalan nila inyan to aon din ang mga paltawangan kanila sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu sumasa na impaltawangan kanila ipadyato kanila at tawagan ipananam kanila na hindi hadunya sumasa na ipananam kanila rito hado akhirat sabab na in Allah Ta'ala dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jaza min izamil bala sabun na tuod makawa si manusia in sa lagbo tutungbasan sin Allah Ta'ala makawa niya yan turing sa lagbo di sa bala fa inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtilahum sabab kalna sabun naltud in Allah Ta'ala apabila siya limasa pahambo qawman doon na sa din panandas kanila panandas sin Allah Ta'ala pahambo kauman apabila niya kialasan hati na di manjari in manusia sa kaukat na siya in kaaunan niya magsambahayang magtahajud magsunnat amo hindi na siya paratungan sin Allah Ta'ala din ang mga bala panandas kani di manjari magkaununuhan in manusia mu'min habiya ang pamanga sila nagkanabihan na kauna amuin sila yan tulawin na to ni suok pa Allah Ta'ala amuin laong mo
Di na sila paratungan sin Allah Ta'ala din mga panandas kanila. Sabab sinyon kanila insuok Allah Ta'ala. Sabab sinyon din kanila ulong sin Allah Ta'ala. Sila yadto in muna sa lago din mga piara ratungan sin Allah Ta'ala sin panandas ni. Sa lago piara ratungan sin Allah Ta'ala sin panandas amo na yung mga masuok kanila. Masuok kaniya. Sa lago piara ratungan sin Allah Ta'ala panandas amo na yung mga sila kanabihan. Sabab kaya na dito nila makawa in sa lago tungbas lawayan din sa lago bala. Inna idhamal jaza min idhamil bala. Fa inna Allah Ta'ala idha ahabba qauman ibtilahum. Sabab karena in Allah Ta'ala apabila siya limasana mon pagkauman yan paratungan na sa sin Allah Ta'ala din mga panandas. Unuin hinangon si mga sila mu'min. Unuin hinangon si mga sila bunar in pangahagad nila pa Allah Ta'ala. O iroon na hinangon nila malingkanin sumabat. Sebab karena yung mu'min. Ajabal li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabatu sarwa sakara fakana khairun lahu. Wa in asabatu darwa sabara fakana khairun lahu. Maka ajaib ni long si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan si mga sila mu'min. Sebab karena laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Di inlaw nagkawagan pa mga kaibanan malingkan doon tupot sa jarun kaiban tupot na sa jarun ng mga sila mu'min. Sebab may tauno inday ng mga kiajaiban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pagtawagon mu'min na ajaib ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Sebab apabila laong na sila paratungan sin Allah Ta'ala karayawan in kaunan nila magsarang sukul sila pa Allah Ta'ala. Apabila isab sila paratungan sin Allah Ta'ala din mga kangian kahukawan nila di kabayaan sin sila unin hinangon sin sila uiroon na hinangon sin sila dogaing malengkan in sumabah na sa Japang Allah Ta'ala. Giyad tuing kahalan sin mga sila mu'min. Hangkan long sin Rasul laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Di mo nakawakan yung mga biyad to sifat. Di mo nakawakan yung mga biyad to pakarajaan malaingkan tupot na sa pa mga sila mu'min. Amuin bunar yung pangahagad nila pa Allah Ta'ala. Sebab karena kaya ingatan nila inyad to panandas kanila sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan nila inyad to panisting kanila sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan nila inyad to panulay-sulay kanila sin Allah Ta'ala. Mang biyadin inggaw sin pag-iman nila. Biad to mga kamumaksan. Biad to mga katauting manguran ng agama Islam. Haro kain hadith. Idza arada Allahu khair. Idza arada Allahu khairun ajallahu uqubah fid dunya. Apabila au nakabayaan sin Allah Ta'ala dihilan karayawan. Apabila au na kabayaan sin Allah Ta'ala dihilan karayawan ding mga ipon niya ajallahu uquba pasapatun kanya sin Allah Ta'ala in uquba din di hadunya pasapatun sin Allah Ta'ala in uquba din di hadunya uno naman in uquba amuin biya na sinasabot tagaina pasapatun kanya sin Allah Ta'ala in din mga panandas kanina atawagan amu hindi niya kawayan jumaturun kanya iparatong yadto kay mo sin Allah Ta'ala. So kaya na ikaw bang mo yadto kaya sabaran yung mga yadto nagpaon ko rin nga mga tao magsasabar insya Allah Ta'ala kaya sapat kay mo biutang di kay mo in panandas biutang di kay mo in manyo tiyo siksa sabab in Allah Ta'ala lawi magkay natin sungon mo ada kala yutang nari kay mo put man mayroon na jumato kay mo rin ang mga siksa hado akhir. Sabab bang imano siya magpaon din ang mga magsasabar din di hadunya. Dong sin Allah Ta'ala innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Imma nga sila magsasabar maabot mattupaad law kiyamat di na sila hilabay hisab sin Allah Ta'ala. Sebab
yung pagsabatin ang mga salago-lago ibadat pa Allah Ta'ala. Na imano siya bang siya kaya ulungan sinallahu ta'ala mayroon na matop niya pag masusahan. Sabab, Allah ta'ala na imulong kayo. Bukon kayo pagbansag sin kita niyo bang aon din mga sa lago-lago kawa sa Diyos kanila sinallahu ta'ala kaya lasan kita niyo magbansag kita niyo. Biyad to. Then Allah ta'ala in lima sakay mo. Allah ta'ala in lima sakay mo. Sultan, singkatan, sultan. Nabukon mo matop amuin in Allah Ta'ala lima sakay mo hangkan bakun na matuk hat ka kugdanan sin sibi musibah amuin pagmasok ka lang sabab in Allah Ta'ala na iwan mo Allah Ta'ala na in lima sakay mo nabang kau kialasan sin Allah Ta'ala aw na ring mga aw nasadya ring mga salag-lag utong bas atawagan bunga atawagan ganda sinla sakay mo sin Allah Ta'ala insyaallah Ta'ala man kita nyo ring mga hinang mo sin Allah Ta'ala para muro ring mga kialasan niya sabab in Allah Ta'ala bang siya lima sana paipon niya aw nasadya na doon amuin kasusuban ni hirirkan niya aw nasadya na doon kasan niya nga hirirkan niya sabab in Allah Ta'ala makakausag katanong noon in Allah Ta'ala idha ahabba al-abd nada Jibril in Allah Ta'ala apabila niya kalasanin ipon niya unin hinangon niya bang niya kalasan ipon niya tawagon niya na in malaikat Jibril malaikatul Jibril amu in malaikat ding mga mulya na malaikat lawi in suok kani si malaikatul Jibril tawagon niya yan to nada Jibril fa inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan sabunal to din Allah Ta'ala kialasan niya hikwan niya bang on kialasan sin Allah Ta'ala ding mga ipon niya tawagon ni malaikatul Jibril ini ding mga amu in bunga amuin bunga sinla sakay mo sin Allah Ta'ala fa inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan sabunal to ng in Allah Ta'ala kaya lasahan ni hikwan yun pa ahbibu kalasay sab siya pa yuhibbu Jibril kalasahan na siya si malaikatul Jibril pa yunadi Jibril fi ahli sama summa tawag yung malaikatul Jibril pa mga sila amuin malaikat panaiwan niya naghuhula dito ka taas-taasan sin langit dito ha mga taas langit tawagon niya to si malaikatul Jibril ang panyabaitaan pa inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan sabun na to in Allah Ta'ala kaya lasahan niya hikwan niya mahuli limasan na isab kanya yung mga kamalaikatan amo yung mga miulya sin Allah Ta'ala di magmamasyat pa Allah Ta'ala lumasan na isab silayat tumantugay mo tiyawag sin Jibril yung mga panaiban niya din ang mga malaikat sa babiyaitaan sa silayat to sinin Allah Ta'ala mala sa kanya dahil nga sa babiyat to bang limasin Allah Ta'ala lumasan na yung katan kayo uno pa inday nga mga bunga bang kau kialasan sin Allah Ta'ala hadis pod din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma zala al 'abdu yataqarraba ilayya bi shay'in mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu al 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi
yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Na apabila kau kia ulungan sin Allah Ta'ala, lang sin Allah Ta'ala, man ada li waliyan faqad adantu bil harb. Isiu inang untara pa Allah Ta'ala lawayan ding haipon ni amoy mga masuk pa Allah Ta'ala. Paingaton siya sin Allah Ta'ala. Sinin Allah Ta'ala kaya kung siya atawa kaya idinan na siya dahon magbuno sin Allah Ta'ala magkakuha mga palambungan na agam Islam. Isiyo imyong si pa Allah Ta'ala lawayan din ha ipon niya, lawayan din ha mga wali niya, lawayan din ha mga masuk pa Allah Ta'ala, idinan sila sin Allah Ta'ala. Unuhon, idinan sila sin Allah Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, lawi mamunod din ang datang. Wama yazalul abdi yatakarwaba ilayya mimma aftaradtu alayh. Wama yazalul abdi yatakarwaba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lain sa lagu tungbas atau in sa lagu bunga hanggang di mapatut si Manos siya ipagmasok sa inkahalan siya bang lima sa kanina Allah Ta'ala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Long si mga ulama amo inlawi panday pandikal magtapsisin ka hadis-hadisan. Yung pagyanong long na nain dito kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi amuin pangdungog mo, pangdungog si mga manusia, di nila na mausal, malaingkan doon na sa kawayan sa Allah Ta'ala. Hintay nga, in pangdungog, si mga manusia, kaya uulungan sa Allah Ta'ala. Amo yun doon kanila in alamat, kaya lasan sila sa Allah Ta'ala, di nila na mausal, papagmasyatan pa Allah Ta'ala. In pangdungog, hintay nga, sin sila, di nila mausal, malaingkan, kawayan sa Allah Ta'ala. Uno pa, in mata sin sila damikyan di da isa mausal malainkan doon hakabayan sin Allah Ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Yung pangatod si manusia di nila na ini mausal, di nila na ini mausal malainkan pagkawayaan na sa sin Allah Ta'ala. Yung pangatod si manusia di mausal pabukon kawayan sin Allah Ta'ala. Di nila na mausal paindaginis na amuin kakitaan nila dahil hamang kabubong sin Allah Ta'ala. Malingkan aon nila ini mausal nila papagtaatan pa Allah Ta'ala. Mausal nila din hamang kawayan sin Allah Ta'ala. Mausal nila impangatod nila paibadat na sa pa Allah Ta'ala. Wa yadahu allati yubtisu biha. Iwan in lima nila di nila nahikakaput sin uno-uno na indaginis kahukawan sin Allah Ta'ala. Lima si manusia di nila mausal malainkan doon na sa harida sin Allah Ta'ala. Di nila mausal pabukon kawayaan sin Allah Ta'ala malainkan doon nila mausal amuin o magkawa nila kamumpaatan pagin hawawaran nila. Aon magkawa nila ibadat pagin hawawaran nila. Biadto magkawayan na nindon kay mo inulong sin Allah Ta'ala. Mahinang mo nagkatan ibadat inyan agin hawawaran mo. Mahinang mo ibadat impang dungog mo, mahinang mo ibadat impangatod mo, mahinang mo ibadat in lima mo. Warijlahu allati yamshi biha. Sambil insikin mo ini hati. Di mo ra isab siya ikatikan, di mo ra siya mabuhat. Itikang hilunsul, pagkain na tampat amo hindi kabayan sin Allah Ta'ala. Sumagawa po mo siya mausal bangyan din doon kay minulong sin Allah Ta'ala tanto na sadya maulong mo siya, tanto na sadya mausal mo siya paipag-ibadatan pa Allah Ta'ala, papag-ibadatan pa Allah Ta'ala mausal mo siya. Amo yan to ding ha mga hikmat sa lago-lago at tawakan ding ha mga bunga sa lago-lago iril kay mo sin Allah Ta'ala apabila kialasan ko sin Allah Ta'ala. Imahuli niya man yat to impatumtum
magmumpaat ka ato tanyo katan pamanganak karong ug waktu ini insyaallah taala biya mga malong na yadturong biya mga miyabot na hati kin waktu sin kita niyo imahuli niya pamaid kami kaniyo man inangon kita niyo sin Allah taala din ha mga kialasahan niya inangon kita niyo rin sin Allah taala labi masuk mantu kaniya inangon kita niyo sin Allah taala naglalasaliya sa karna niya sabab karna inadto kialasan kita niyo sin Allah taala bang natuhinan in mga biyadto dagbus ibadat insyaallah taala pagbalikan dakuman iban mangayo kami kamapan kaniyo waktu ini bang onding nga mga himumongan sin kami nagkamali uno na ding naman ha ayat sin Allah taala mabot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ando kailuin kami ini murid pa bukun kami biyak sering nga mga mag-aalok mahadjana bukun kami biyak sering nga mga amin magdiril patumtum sabab in kami biyaon day sa amparay sa biyaon amoy nagpagkaalok nagdihil patumtum bisang biya mga nagkarihiyo na sin lima wayat no inyad tumalukay na ang panay sa biyon kaya balikan imahuli niya biya na sinagi mamaid kami kaniyo nakabtangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh